Ariya TV West ni nkisima okushanga nonyegita ha program eji eyo hinji no burisa ngo kutwire ntishigambaho turiyo muhuriro koronda omuhinji wo mutano no murisa wo mutano kandi hati twine Kamugisha Patrick ogu no muhinji wo mwani kandi nagushubura aguhinga aguteka ho variation buri kimwe cyona nko kwarije kuba nakituganirira turi omururu kunjiri kandi omwani ogo guturoho ahinyemerira ha turiyo Mother Garden aho Mother Garden numwe arukwiha ensugo eyarukwiha akija kashara muri yobo buti akatwara omunasare bed tukiha omunasare bed tukatwara o main garden so no tutandishiraha tugenda omunasare bed twija tuzo main garden ayitwiho mwani turugusharura kamishana ija kwa natushoborera oko mwana ogu arugureberera akagube gukabaho kurunji kurebeka ngo tugwa kwa twaburwire kandi kwa kuheza gushoroma agutwara gureberata aguhandoringata yaheza kugusharura akatwara kanaka nice cyari kwihamo na ituje kutambara step by step na ija kwa natushobora buri kimwe cyona habo kuba hahituri na gukora muna variation agwihamo ka kofi karunji so na ija kwa natushobora ejo kofi kwa kujihamu iyo na processing atakwika kakofako ako kunyabuza mukahurira kakunurira ngo kuturi omuhuriro yo korondo muhinji wo mutano twashana mu kuretera Kamugisha ngo tuganire nawe atuhereze mboziye eyo buhinji no burisa omuhereza ndi Privence Kampura reka twege ahakurebera mwani necho wakubasa kwiho mwani omwami Kamugisha nakwakira program yo buhinji no burisa yanjora bari no bakureba ha TV bare kunyakira amazina ganje Kamugisha Patrick kandi bwa hatiya ndiyo mu farm yanje Kagugu LC1 Kagugu Ward Rwerere Town Council Rujumbura County Rukunjiri District omufamu mutwine muci kandi turi hamwanya gwo kwinganaje cyo kubanza nashemererwa munonga kutaya isaba TV West hanuya ni famu yo mwani kandi tukabasa no kutekamo ibitoke nibikora nka shedi konke kikuru munonga no mwani ni famu yo mwani omwanya ogu nigwo gumwe twinemo ekiturukweta Mother Garden twino party emwe ya Mother Garden twine wetu kuyamo ensigwe nungi ezo kubasa kutwara omu garden munankane omunasare bed tukoze ensigwe zitwe nungi akuba tukazichoka twaziha mukono ensigwe nungi kurona zikorga yo kubanza ya kabiri twagereka mpaka kwika 10 zona tuzine so mbene tukora ensigo enungi eza cuttings engineer tukweta disease resistant shi ninga nubu mwene wa gamba ansa yenyine nizo tizikabasa kwatwa burwire kandi ziraka kwera umwaka gumwe no watangiye kushoroma hatsofa eji garden eji iturumu yahise myaka ejo ena konka tushoromere emirundi eshatu season eshatu kana haturiyo tushoroma garden yitweji nga garden yanje area mwanya gukwingana 23 acres abinishatu kandi turiyo nduguma twongera katereba handebera yo omwana ogu ningureberera nta kugira ngo nguhemu ruyo rujuma rurungi orukweta gwo mukatari kutandikira nka akwinga ko mwani no banza otere kina kirungi ekina echa futi 3 omumbazu mwene nka diameter then futi 3 ahansi kimara kutere kina cyawe ukwata amasha ebafu y'amasha ugitekamo ugimixingire n'itaka rurungi then wamara kugimixingamo ureta ensigo yawe ebonire umbwire bwenzura zanzitandika ugitekamo ugibyara then utandika kugireberera ntatakiro kindi kuyaho kikuru munonga spacing is very important oine kukwata ikumari 10 nkomwe nkayiri itaka iri kwarubonire ebyine kirise kikumara futi 10 ari 10 futi 10 ari 10 cyancu banza ngo umwana gwawe nuguza kukura kurungi kandi gukozera nke bitaji nkabishatu kimwe kikuranze ko kindi kikuranze ko kandi byona nko birije kuba nibitera kurungi enjuma zabyo then uko kushoroma gwamara kukura
omukusoroma omwe nosoroma enjuma eya red egeri kuba ehize then eri eri kuba etahize nogireka musoroma noguma nosoroma okusoroma nyowe nkurebere kuri continuous almost omwaka tukaba tugira season emwe konka twine season ibiri kandi nabwo season ibiri ezo zikutwara obwire buringo wamara kusoroma enjuma zawe red cherries red beans tuzitwara tuzanika tapurinda kurungi uziteza umushana kurungi nozanura nozitekaho nozanura then zamara kuma uzibika zomere ziryo muri kiboko fomu. So nyine kumenga shangu naza kusharura nyine kusharura enjuma hireje munonga etahirete yine kwane yigitamo hireje munonga kunuya omwana gwitu tukahitaga emibazi mingi tukahitaga emibazi reale nchoro nogureba kugunyirire nogureba tugukwetaga kugira ngo ngwetaga mu fertilizer ningaki konke kikuru ko kuba inendoka nunje wabyire n'ingesigo nunji ubutakayitaga kushanga kanoza kuteka mu imbazi kandi okwera nguma nugwera mpaka sarawut kandi n'ekindi twinemo system ya irrigation ntutekamo ntuje irrigating especially nkumushana gwaho mwinji munonga konka ahandi uyavererake tukira kubona injura kumara umwaka gwone injura ziragaraho mwe twine shonga nyamara nkoko watugambira ngo mwana gwo yina handi disease resistant tugire ngo throughout the year tine burwire bugukwata kandi cyabaho bukakwata burwire no yerindo takugira ngo cyatura shinde kirungi twine aba agriculture extension officers bagumana bijana batucekingira kandi tonaki umwana gwakwatwaho akarwire aroho ikibakweta coffee wilt umwe yabamo ntirondete mbazi gwayo tudufuire kandi aroho kushanga twayitaga ku just kwiyo hakataka yoma akakarumwa kakoko tubiyemo tubutwara tuburundarundana tubuteka hariya tugosya tumara kubwosya tuba twatango bwo burwire kwiyo twine challenges kushanga nkabani bazi baba takufaye kurebera umwana gwabo atiya aronko bukoko kubasaguruka kurugo omufamu yaniba wawe kijo wawe konka kunu yaruyare tukakirebera tari ubukoko bwingi kugira ngo umwana gurware munonga ko kweza kusharura katare ko mwana gawo kiyanga cyo nekibuzo cy'amana munonga ko kuno kumara kusharura mwana gwanje nuni mbanza nagurundana awako mwana gwanje ningweta nka bank account nimba mbikira kugira ngo ubundi ubwire bwa school fees ningo bunayitaga bwetago bwe sente mbenye n'umwana gwanje so go mwana gwanje kuno go mwara koma ngutwara nguteka mu factory ngusa chamara gusa nyamu bakweta ngo clean coffee hati clean coffee ejo wabo jine yone fetching price yayiguru kandi sente nyingi Zamwenu I used ogomwana ogwe nkantwire ninguguza mu clean coffee because nyine company eri kugura umwani ogwa clean kandi nyine company same company eri kugutwara Kampala ubundi tukagwe exporting konka kuna kirebere nareba ngo ashodo ntishime kugongera mu value cyakata value addition ogomwana kundu kumara gushoroma hatiya ngutwara machine zanje nkakore hotel iba kweta Breeze Coffee Haven hatu Breeze Coffee Haven it's a hotel mbageta Breeze konkana njero coffee Haven awo kweka rugomwani kandi nekindi omwana ogukundu kuhinga no gundu kusubura kenda ngungwiye mu nabantu baguganyirwe mu eje hotel ni somesa abantu umugasho gomwani egaruka ebegesa okugunywa kunebyo kurye kune beverage so far indi kugambira twine coffee machines twine coffee twine yo roastinga twine yo grindinga then twine na coffee machines zo guteka tukagunywa so ibyo byoma birya aha hotel yawe ko kwihaho mwana gwawe ogutwara hotel yawe abantu bagunywera kimwe bashemererwa kandi nyongera kutunga mwaka sente kirireyo kukira naguguza guzireki guri kirine
entani seria ho bwabe utakatireho mutindo utakagisire mutindo ha mwana gwawe na hato bwotireho mutindo entani serho mbiye ntasaniye ati nyowe umwana kuguru kugwa ngugura za hoteli kandi kugwa kutemba bumwe ngumwe nguguza nkakirini mwene hati inyumaho umwana kugwabere kugwa mba forced kuguguza nkuko ebeyera abezireki ebezo mwana burijo is fluctuating irizo bagurya iguru nyasakare gurya hanze batse ngumana guhinda konka hatiya at least kwakubaho downfall umwana mbangubikire nkahe a hoteli mba ninguguza abantu abamwe nimbaguza coffee abandi mbaguza ibyo kunywa nka cappuccino nka espresso nka black coffee black tea rather black African coffee so byona tukorera a hoteli bakweta Bliss Coffee Haven kandi abantu bashimiriwe munonga bakunywa ka coffee kitwako famu hino ko yambira abantu baje hinguriza famu yitweji antu employinga abantu ba neighbors abataka nangwa ntureta munabahero konko kukira munonga ni famu eriyo mwanya okushoroma okuhiguhingerera okukora buri kimwe cyona ikikorwa abantu baburije so mbene ebayambire kubatungira emirimo abantu bingi binemirimo abwa famege katureba hako kubiko umwana gwa waheza gushoroma na store keeping ubwo mwana uko kuheza gushoroma ogubikota kugira ngo utakaza muri yo ruhumbwe kandi na wano hereza abanteje kofe yiwa tugambire yo gitaho mutindo tubahurira makandi ko kuhumura kubo mu kofe yawe hato mwana koko nabagambire tushoroma enjuma ya red wakimara kugisoroma ugitwara ugiteka taprin akatondo bari ujanika tumara kujanika yamara koma uronde gunia eziba kweta gane bags onangwa sometimes no bude yantu bakosa hate gunia zikenda kubura munonga konkanyo we ncine ho mugishomwe arubundi kwanye n'amagunia nteka mona especially kiboko nanyenda kugibika ku marobwira nibanza nkora pallet kiba kweta pallet njiteka muto kujya ngo etaka hansa siminti then tugipanga kurungi egumaho egumesibire eshonere etine shonga cyo kusteka pale tubutaza hasimenti no kugira ngo itantaro kumbwa kwazo hati ya ko guteka hasimenti nugwabuzobinga amizi agakuruga nankani musi cya mwene kuruga hasimenti hatoshanga gwaba master ninga gwahumba konka ko kuba guti obandizeho pallets tugukabasa kubugana obuzobobo eka yawo hino kwerko nyigiro mu business eje yorimo yo kwingo mwana eka yanje abamwe abana of course bari mu mashomero konka nkamutabana wanje mukuru hatagira umwana nawe mukazi of course tukora kumwe tushoroma nawe tuguhinga kumwe turebera abakozi kumwe no kugumiza mu kugwanika no kugusa byone tubikora kumwe so neka yanje nayo already nanantaro nubamaye cyo gukora ha famu yawe hino kwerko ejumbera umukurinde byo buhangwa famu yanje of course famu yanje je kureba y'umwani tima yana kubasa kucheta intercropping erimwe bizuma bya avocado erimwe bizuma bya fene erimwe bizuma bindi by'emiringo mingi munonga erimwe bitoma erimwe biko akantu bitekamo ito tukuteka ngo ni nka shade nibyo kuretera shade konga the same time nibirinda obuhangwa nko kumanya umugasho gw'emiti amwe actually amwe n'ibitoke ibitoke tubitekamo kugira ngo bikore shade at the same time bibe byo kurya byo kutwaromuka konka stira amababi gabyo ndakora shade na transpiration niganankana gonga nigareta ngatuma njani cyo tukurebera twinire kimwe njura itwa kuno muri Nyakageme yitu na Rwerere na Rujumbura hatureba innovation za farm yawe eje farm yawe nisha cyo kugireba ho kagiro teje farm yanje niyo mutano kutana ha farm izindi zino eziryo mu cyangeje yabandi tinguza kubigambaho munonga konkanyo farm yanje cyo kubanza erimu irrigation echa kabiri na nabagambire nti twinemu emiti eyitukubyaramo emwe emiti ntugibyaramo
kutuhereza cyo kurya konke mwe imiti nkazafene nkavakado ndugaruka bituhereza cyo kurya bigaruka bituhereza na income ati sofa nkabakoza bakubera mu munuyi tubakaburwa cyo kurya bine miyembe bine zafene bine za avocado then ikindi farm yanje ine nankani mother garden amwe na nursery bed abantu kuba rwija tubashomesa mwe n'abantu baganyirwa mune ninshomesa abantu ukubo kubasa kuhinga aho kwihensigo cuttings kandi ukaziteka hariya ukagomeza mu kazikora mu nursery bed then ukije kagaruka ukatunga ensigo zo kugabira abantu namwe no abantu abarkwenda ensigo kutandika no kwa mwenda tuza kuba twine ensigo nungi munonga zo kwinga ngira nto no kuzibagabira konka tukuzigabagabira free no kutuhereza akasente kake then amwe ebindi bitongore ninga abandi abantu farmers yayine ogwetago ntumuhereza kasente kachako nkinga akasente kamwe kashinje 200 buri rusigo enyuma ho twagamba ha challenges ezo kushanga baranwa nababi no burwire ushanga bwatahirira famu yawe nogeza ko bwerindota aroho uburwire ubwabatahi ubota kwerinda konka ekirungi munonga abwa famu yanje ni ka demonstration ati nabatahi nabo nibegomba ngo bakore nkanyowe so nabo so doing ati bagumana bagira ki bagumana bega abwo kuba bamwe abatahi banje binabana ninga binabandi bantu ba members ba family abundi gukora nabo mfamu so mwe na arugayo arukumanya uko kwasa protecting umuserwe ngureke kurwara ohiro kugira ngo nokora variation aha hotel yawe wihiro mwani akanda katare ko mwana gwasagarano ijo karondota akanda katare ako mwani nakugambira nti ningusa ngukora kirini ati nguguzanka kirini yitu especially ku rugo muri yo gifamu nununje munonga ako batwine mu screen 18 screen 15 ezikufekinga price yayigura munonga mu katare kensi yone kandi umwana gwita boja ntugurebera kurungi tugushoroma kurungi tuguhanduringa kurungi tungwa gutara mu black beans ngwa gutara mu other choke whites nebindi ushanga percentage yo mwana umurungi no mubi erya yiguru ushanga aho tane erya yiguru munonga tukutunge ebe impango future plan za farmers myaka 5 no yereba kubora hino yereba kuba wagisiraho ki aha famu yawe ate farmage nambwe n'ikindi yo ni planning niyo ni planning solar drying yo ku dryinga umwani mbe ngireho solar plant umwana uguragume gwashoromo ubona guhereki gurabero munanka ni guhike nuguzo umusora store ntakaza kutegereza ubwire bwo mushana umweno arubwire kuba buryo bwire bwenjura atocererwa kugwanika atosha ninga costs zibanyinje munonga abujya no bagushoza enjura yenda eretana kuriya ugaruka kugaruza umusora konga twuko buryo umusora plant ngwa gutakayitaga kushohoza no kunanka costs zibanje ziba minimized ikintu cyo kuteka then ekindi no kwiza kuronda ka machine narebereho some exporters ninga na government aba ECDA bakutu encouraging ngo twa applying twasa kubona ka machine akogumana kagunyubura kachimara kugunyubura ati tuguza nanka ni bajeta specialty coffee yo mwana umurunje munongo gw'abazungu bakundira kimwe munonga aka first of all mwana gwitu tine bijimuse bitukutekamo tukutama mibazi mwene gure organic mwene hata abazungu rwo bakwenda munonga kandi ndizo plan yinyine nyina nkwatanise n'abatayi banje n'abandi ba farmers twe forming mu association kugira ngo mwana gwitu ugukurwa mu cyeka kimwe tugume tuguguze kumwe umukuguza kumwe tuyisha kuba twine voice yo kutunga ebe impango tuterechani ahantasya yo mwana gwa wogo okurgo musiri tukaza variation tukaza hotel kukora coffee ogo mwana nugukutahiza guta umwani gukabe nugujezaho kutasya
entasia yagwe compared to other commodities. For example, nkamajani akanyoni y'umuhinjo w'amajani y'umuhinjo w'umwani y'umuhinjo w'urutoki byone nondeba ngo umwani at least nigwasa kushashura umukozi ubone uka school fees ubundo shaze ubone zo kugura ki nazo kugira cyo wayo akwaye gasara Urukirira kwendera program ubutumwa bwo kuhereza ogwo munyeto uri kuteka nguwe okubona senteze no kuzomutawuna akarere ngaro hamwe no gugumira nakureba aha program bantu mwe ninshaba especially minyeto abashomere abamazere kushoma n'abaremerwe bakaborwa school fees wo kubasa kubona chance yo kubasa kubona ka kitaka kurugo bunde ombazire bawe ugaruke nyuma uzo ingomwani ko kwingomwani eka emwe ninga hafa neka ninga kota neka ukajirebera kurungi nibasa kuhereza umushara ubwo kubasa kubana utunga wamazire kushoma oyine degree so nimbahiga mwije murebe mwekoze se mpora n'umwana musavinga mugera stage y'imwayiko yo bari munonga kutayisa family mwe bari munonga ba TV West mwe bari kwija tutayira hano ya umurkagugu kagugu sel kagugu ward rwerere town council umuri rujumbura kandi rukunjira district mwe bari kwija mwe no mwija kandi mutikizo butumwa bwitu mu bantu bona abanya-Uganda abakoreye beje program amanyungu ubuhinji umuhinji takarebeka kubi takarara kwe no kurara takarara kwe wanu wenda kugera okubaho kurungi yingo mwana dino bone sente kandi ugaruko guteka tekere uguyemo value addition. Omwami Kamugisha yatugambira ngo omwana gwari kwiho mufamu ye ahantu hakwiza kagitaraho mutindo aho kureba mu background yanje bariyo no batukorera coffee no batukorera cappuccino no batukora buri kimwe cyona so yatwereka ngo omwana gwari kwiho mufamu ye takwikana guguza kuburwa katare aisha ayongeraho mutindo aha hoteli ye ayihamu ebyo kunywe byo rero reba mu background yanje mwene kwa koriyokwe uri kureba program eji kandi ori aho shobirwe omwana gwawo maybe no bagura hasi no bakora shi niyo no basa kuborowinga amageze nkaga oyongera mutindo aha mwana gwawe Nkechi Kamugisha ariyo nakora yatugira ngo ukakongeraho mutindo akasente nako keyongeraho entasiyo taha kurungi yongeraho ushanga nawe ubuzimazima yashemerwa mushaho kandi yashemerwa no magara program eji nuko twagendera tuti nyo muhereza ndi Privacy Kambura kandi aha kamera nabanyinaho asafutura yahewa bitu ninkwisya ngo tushiryo muhigo go kuronda omuhinji wo mutano no muri sawo mutano kubaryokwe oyino muhinje no muri sawo mutano woro kumanya orkwenda ngo yetabo mu pakezi aze omwihanga lya Budach atunge miliyoni 150 kandi agire byayega omwihanga elyo no basa kutushikira offices zitu aha TV West Boma ninga offices za New Vision zone zo kumanya otuhereza umuntu ogu ninga shiniwo yetorane ojiro trinyenda kwetabo mu pakezi buzamazi twija kushikira profiling niwe yetabo mu pakezi tokamanya kaba musinguzi oyahangura urugendo rwo kuza omwihanga lya Netherlands hamwe no kuhangura miliyoni 15 kanko yendeze okorara kurunji kandi kwisiye mu program eji nebero ho rwa kabiri shahina zechero kandi ishegarwa mu rwa kabiri shayitano zihamwe rara kurunji